саламатсыздарбы? Бизди кандай угуп жатасыздар, кандай көрүп жатасыздар? Бизге кайрадан жазып койгула. Эгер бизди жакшы угуп, жакшы көрүп жатсаңыздар, биз четинен өзүбүздүн түз эфирибизди баштай берели. Баарыңыздарга маалым болгондой, бул Улуттук банктын түз эфири. Биз түз эфирде иштеп жаткандан кийин сиздердин суроолоруңуздарга жооп бергенге мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошондуктан сурооңуздарды даярдасаңыздар да болот. Биз бүгүнкү темабызды айтып кетсем, валюта курсу кантип аныкталат? Валюта курсуна байланыштуу, валюта курсун аныктоо маселесине байланыштуу суроолоруңуздарды күтөбүз. Студияда мен Асель Акматалиева иштеп жатам, Улуттук банктын коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн адиси болом. Ал эми биздин студияга кош келген биздин коногубузду тааныштырып өтсөм, бул Улуттук банктын дилинг операциялар бөлүмүнүн башкы экономисти Азамат Кулмурзаев. Кош келдиңиз. Саламатсыздар. Азамат мырза, анда биз ушу четинен баштай берели. Ушу биринчи тема негизи эле ушу Улуттук банктын валюталык саясаты кандай жүргүзүлөт, ошол тууралуу маалымат бере кетсеңиз. Негизги валюталык саясатты айта баштасак, Кыргыз Республикасында улуттук валюта жүгүртүүгө киргизилген маалдан баштап, 1993 жылдан баштап, Кыргыз Республикасында кандайдыр бир чектөөлөрдөн эркин болгон валюта алмашуу системасы кабыл алынган. Бул анын аталышы өзгөрүлмө алмашуу курсу деп. Бул режимде алмашуу курсу рыноктук механизмдер аркылуу аныкталат. Башкача айтканда, чет өлкө валютасына суроо талаптын жана сунуштун негизинде аныкталат. Жөнөкөйүнөн айтканда, валюталык рынокто кимге канча мисалы чет өлкө валютасы керек болсо, анан кийин кимде канча көп бар болсо ошону сатам деп экөө бири-бирине кандайдыр бир баа менен дал келишет. Ошондо ушул өзгөрүлмө алмашуу курсу деп эсептелет. Мында алмашуу курстун өзгөрүлмөлүүлүгү бул мыйзам чегинде болот да. Анткени рынокто кээ бирөө көбүрөөк айтат баасын, кээ бирөө ылдыйраак айтат. Ошентип мындай баланс болуп. Демек, бул деген катуу мындай чектөө жок экен да. Жок, биз мынча гана курсту сата алабыз деген нерсе жок э? Катуу көзөмөл эмес, такыр эле жок. Анткени мен айткандай эле ошо рынокто сатуучу бар, сатып алуучу бар. Экөө кандай баада келишсе, ошондой баада болот. Ошондой курс менен базар баасы десем. Базар баасы. Туура. Мындай жөнөкөй айтканда базар баасы кандай болсо, ошондой болот. Анан ушул мен айткандай Улуттук банк ага кийлигишпейт. Бул жерде мыйзам ченемдүү болот да, кээде өйдө болот, кээде ылдый болот. Анан ар кайсы убакта эле Улуттук банк кийлигише бербейт. Бул текшелөө гана максатында Улуттук банк кийлигишиши мүмкүн. Анткени кээде абдан бийик болуп кетип же абдан ылдый болуп кетпесин деп. Ал дагы болбой. Ошол мезгилде кийлигишет экен да, э? Ооба, бул валюталык интервенциялар бул. Сатып алуу же сатуу болуп ошол убактарда. Анан ошол өзгөрүлмө Кыргыз Республикасы тандаган өзгөрүлмө алмашуу курсу ушунча жылдан бери өзүнүн натыйжалуулугун көрсөттү. Башка дүйнөлүк рыноктардагы өзгөрүүлөргө, экономикалык кризистерде, ар кандай көйгөйлөрдө ошол өзүнүн туруктуулугун, Кыргыз Республикасынын улуттук валютасы сому өзүнүн ушундай туруктуулугун көрсөттү. Эффективдүү деп атаса болот экен да бул системаны. Албетте. Айтып кетсеңиз, Азамат мырза, негизи эле Улуттук банк сомдун туруктуулугун камсыздоо максатында кандай чараларды көрүп келет? Албетте, Улуттук банк ички валюта рыногунда, ошондой эле тышкы финансы рыноктарында түзүлгөн жагдайларды тынымсыз көзөмөлдөп турат жана зарыл болгон учурда гана алмашуу курсунун кескин жана айтып кеткендей өзгөрүүсү болуп кетпеш үчүн жанагы кескин өзгөрүүлөрдү жумшартуу жана валюта рыногун мындай турукташтыруу максатында ар кандай чараларды көрөт. Ошонун бирөөсү интервенциялар болот, валюталык интервенция. Негизги чара бул сомду турукташтыруу боюнча сиздердин бөлүмүңүздөргө таандык бул интервенция болот. Ооба, бул валюта курсунун кескин өзгөрүүсүн токтотуу үчүн. Жыл башынан бери Улуттук банк канча интервенция жасады?
ал жөнүндө токтоп кетсек, жыл башынан баштап 23 апрелге карата алмаштыруу курсунун кескин өзгөрүүсүн жумшартуу максатында Улуттук банк 6 интервенция өткөрдү. 6 интервенция тең сатуу боюнча болуп, 893,45 миллион АКШ долларын саттык. Демек, интервенция сатып алганда учур болобу? Албетте, сатып алганда учурлар болот. Азыр тактап айтсам, мурдагы жылдары бизде 13 интервенция сатуу, 13 интервенция сатып алуу болду. Демек, ушул интервенция боюнча бүт маалыматтар ачык айкын биздин расмий сайтта жарыяланат. Ошол жерден көрсөңүздөр да болот. демек, интервенцияны сатып алуу бул эмне максатта жүргүзүлөт? Доллар ашыкча болуп кетишиненби? Ооба. Мен айткандай эле суроо талап жана сунуш. Сунуш абдан көп болуп кеткенде, улуттук валютага болгон чет өлкө валютанын курсу абдан төмөндөп, кескин төмөндөп кетпеш үчүн Улуттук банк чыгып, ошол ашыкча валютаны сатып алат. Түшүнүктүү. Айтып кетсеңиз, ушул валюта деп калдык, курс деп калдык. Негизи эле Улуттук банк канча чет элдик валюта курсун аныктайт да? Эмне үчүн ушул валюталарды аныктоо керек да ошону? Так, мисалы, башынан Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө конституциялык мыйзам бар. Жана Кыргыз Республикасынын Улуттук банкынын башкармасынын токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын улуттук валютасынын чет өлкө валюталарын кыргыз сомуна карата расмий курстарын аныктоо эрежелери деген 2 документ бар. Ошолорго ылайык чет өлкө валюталарын сомго карата расмий курсу күн сайын төмөнкү 5 валюта боюнча аныкталат. Бул доллар, евро, Кытай юани, орус рубли, казак теңгеси. Андан тышкары 40 валюта аныкталат. Алар жума сайын аныкталат. Жума сайын. Чет өлкө валюталардын расмий курстары күн сайын, жанагы аталган 5 валюта. Андан кийинки 40 валюта ал жума сайын, адатта жуманын аягында аныкталат. Аны дагы биздин расмий сайттан тапса болот. Албетте, албетте. Айтып кетсеңиз, эмне үчүн ошол курс, ошол чет өлкө валюталардын курсун аныктоо керек? Бул эмне үчүн маанилүү? Расмий курстар бул бухгалтердик эсептөөдө, эсептешүүдө, салык салууда, бажы төлөмдөрүндө, статистика жана башка расмий максаттар үчүн колдонулат. Мисалы, бажыда эмнеге керек болушу мүмкүн? Бажы төлөмдөрүн эсептегенде Улуттук банктын курсун алып, ошого ал жерде билсеңиздер, жана бажыда мынча евро же мынча доллар, мисал алсак, автоунааларды алсак, 1 куб сантиметр жүргүзгүчтүн эмеси, двигатель деп коет го, двигательдин ушунча кыймылдаткычтын кубуна мынча доллар деп эсеп жазылган болсо, ошону анан кийин расмий курска көбөйтүп которуш керек. Ошондой. Бул демек көбүнчө импортталган товарлар үчүн маанилүүбү? Албетте. Түшүнүктүү. Негизи эле ошо чет өлкө валюталарына курсун аныктоо тууралуу кененирээк токтолуп айтып берсеңиз да, мисалы доллар курсу да, ошо кантип аныкталат? АКШ долларынын кыргыз сомуна болгон курсу бул күнүгө автоматташтырылган торук системасы деген бар. Ошол жерде банктар бири-бирине сатып алуу жана сатуу операцияларын жүргүзөт. Ошол жерден анан кийин орточо эсеп менен ошол торук системасы аркылуу аныкталат да. Средневзвешенный. Торук системасы деген эмне ал өзү? Автоматташтырылган торук системасы бул деген Улуттук банктын системасы. Ал жерде бүт коммерциялык банктар катышат. Анан ошол валюта рыногунда сатып алуу жана сатуу өткөрүлөт. Бизде суроо бар экен. КМЛ-РСБ Улуттук банк кыргыз сомун басып чыгаруу ким тарабынан караштырылат? Улуттук банк өзү чечеби дейт.
Бирок азырынча бул саясий суроо, бул боюнча иш-чаралар, иш-аракеттер көрүлүп келет. Азырынча так маалыматыбыз жок бул боюнча. Биздин башка дагы бөлүмдөр бар, ошол тууралуу ошол айтып берсе болот. Бул тууралуу дагы биз сиздерге маалымат беребиз. Жана суроону улантып айтып берейин, жана курсту кантип аныкталат. Ал эми калган валюталар, доллардан тышкары валюталар, бул кросс курс деп аталган. Сомдун долларга болгон курсу жана ал улуттук валюталар, башка чет өлкө валюталардын долларга болгон дүйнөлүк рыноктордогу курсу. Ошону менен кросс курс деп аталган механизм менен аныкталат. Демек эки система бул торук системасы айткандай, анан кросс курс ошолбу? Жок, автоматташтырылган торук система АТС деп коет. Бул деген мындайча айтканда банктар аралык валюта биржасы. Ошол жерден бири-бирине сатып алуу мамилелеринен кийин, мына мисалы күнүгө бир кандайдыр бир белгилүү убакытта биз ошол жерден көрөбүз. Бир суткада мынча сатылды, мынча сатып алды деп. Ошону көрсөткөн система, Ооба. Кросс система, кросс курс мындай жөнөкөйлөп айтканда, мисалы биз карайбыз. Кыргыз сомдун валюта долларга болгон курсун, анан кийин казак теңгесинин долларга болгон курсун. Башка валюталардын долларга болгон курсун, анан кийин ошону менен кыргыз сомунун казак теңгесине болгон курсу аныкталат. Түшүнүктүү. Бул маалымат эмне үчүн керек? Салыштырмалуу үчүнбү же ошо курсту аныктоо үчүн керекпи? Кайсы Ошол салыштырып, сиз айтып атпайсызбы, кросс курс депчи, башка валюталарды эмне үчүн ошонун баарын салыштыруу керек дейм да? Албетте алардын курсун аныктоо үчүн, мисалы Россиянын рубль же Кытай юань же казак теңгеси, евронун мисалы ошол долларга болгон курсу бизде автоматташтырылган жана торг системасында эмнеге доллар, анткени доллар бул дүйнөлүк валюта, анан кийин ошол көбүнчө ошол эметилет, соода болот. Соода жүргүзүлгөн негизги валюта. Негизги валюта. Алмашуу курсу эмнеден көз каранды? Эми алмашуу курсу ар кандай факторлордон, албетте. Алардын бирөөнү айтсак, бул ар бир мезгилде валютага болгон суроо талаптын жана сунуштун балансына таасир этиши мүмкүн. Андан тышкары сезондук факторлор дагы бар. Мисалы жаз, жай мезгилинде экономикалык активдүүлүк көбүрөөк болсо, ошого жараша көбүрөөк суроо талап болот. Туризм катуу иштеп баштаганда башкача туристтер көбүрөөк валюта алып келип, анда сунуш көбөйөт. Демек, күн жылыганда жаз, жай мезгилдеринде көбүрөөк болот турбайбы, доллар көбүрөөк кириши катталат, Ооба, албетте. Ошодон көз карандыбы ошондой, доллардын курсу? Жалгыз гана жаз, жай эмес, эми экономикалык активдүүлүктөн. Мисалы, бул көбүнчө суроо талап, эгерде кандайдыр бир чоң сунуш эмес, суроо талап көбөйгөндө, ошондо көбүрөөк суроо талап, эме рынокто суроо талап болот. Анан эми кандай десем, тышкы факторлор дагы бар арасында, дүйнөлүк финансы рыноктордун өзгөрүүлөрү, геосаясий жагдай жана белгилүү бир мезгилдерде Кыргыз Республикасынын негизги соода өнөктөш өлкөлөрүндө түзүлгөн кырдаалда дагы ошол дагы таасир этиши мүмкүн. Түшүнүктүү. Анда акыркы суроо, негизи эле бизде дагы көп жарандар ушундай суроону берет да, улуттук банк доллардын курсун аныктайт, бирок эмнегедир башка валюталарга алмашуу боюнча операцияларды жүргүзбөйт. Бул эмне үчүн ушундай? Ооба, туура. Чындыгында эле улуттук банк, атап кеткендей эле улуттук банк курстарды аныктайбыз.
Бирок Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы жөнүндө конституциялык мыйзамга ылайыктуу Кыргыз Республикасынын аймагында чет өлкөлүк валютаны алмаштыруу Улуттук банктын лицензиясына ээ болгон гана коммерциялык банктар, адистештирилген финансылык жана финансы кредиттик уюмдарда, микрофинансылык компанияларда, микрокредиттик компанияларда, кредиттик союздарда жана алмашуу бюролорунда гана жүзөгө ашырылат. Анткени алардын ошол операцияларды өткөргөнгө лицензиясы бар. Ошон үчүн. Рахмат. Анда биз маегибизди расмий тилде да улантсак, ушул эле маалыматыбызды. Уважаемые наши подписчики, мы продолжаем наш прямой эфир уже на официальном языке. И разрешите представить нашего гостя. Это главный экономист отдела дилинговых операций Национального банка Азамат Куймурзаев. Здравствуйте еще раз. Да, здравствуйте. И первый вопрос по поводу, какова валютная политика Национального банка. Расскажите подробнее об этом. С 1993 года, то есть с момента введения в обращение национальной валюты Кыргызской Республики СОМ, была принята система обмена валют в целом свободная от каких-либо ограничений. Это называется режим свободно плавающего обменного курса. При данном режиме обменный курс он формируется за счет спроса и предложения на рынке. То есть никаких ограничений нету. При этом волатильность, то есть изменчивость курса, она является закономерным явлением, и не всегда требуется вмешательство Национального банка. При этом, вот, как я уже сказал, с 1993 года, это выбранная политика плавающего обменного курса, она показала свою эффективность во время при адаптации вот, к изменениям на мировых рынках, при экономических кризисах, при разных макроэкономических внутренних ситуациях. А все ли центральные банки других стран выбирают такую систему, да, плавающий курс? Или есть и другие методы вообще регулирования, да, валютной политики? Ну, конечно, не все, у всех по-разному. Большинство стран государств СНГ, центральные банки придерживаются режима плавающего обменного курса. Расскажите о том, какие меры предпринимает Национальный банк в целях стабилизации СОМа. Национальный банк всегда на постоянной основе отслеживает ситуацию, складывающуюся как на внутреннем рынке, так и на внешних финансовых рынках. При необходимости в целях сглаживания резких колебаний обменного курса национальной валюты Национальный банк принимает меры, направленные для этого, в том числе проводит валютные интервенции как по покупке, так и по продаже иностранной валюты. А вот расскажите, с начала года, с текущего года, сколько интервенций было проведено Национальным банком? С начала текущего года по 23 февраля Национальный банк Кыргызской Республики провел 6 интервенций, все 6 по продаже, и на общую сумму 893,45 миллиона долларов. А все ли интервенции бывают только когда вот только продают, или покупка тоже, покупка долларов тоже имеет место? Обязательно, конечно. А в каких случаях? Как я уже сказал, да, спрос и предложение регулируют то есть спрос и предложение определяют курс валют. Также, если на рынке, допустим, очень много предложения долларов, то Национальный банк может выйти в целях недопущения резких колебаний обменного курса, выйти с интервенцией по покупке. И в предыдущие годы у нас также были интервенции и по покупке, и по продаже. Так что, как я уже говорил ранее, после каждой интервенции информация об этом у нас выставляется на нашем официальном сайте. Так что, если есть желающие, пожалуйста, переходите, посмотрите, когда мы не только продавали, но и покупали. Там и все объемы, и даты, и так далее. Ассистент, здравствуйте, можете рассказать по эмиссии денег? Это касается? Нет, к
сожалению. Да, к сожалению, это немного другой вопрос. Мы сегодня говорим на тему валютного рынка. И, пожалуйста, задавайте вопросы именно по теме. И можете рассказать, курсы каких иностранных валют определяет Национальный банк? И почему какие-то валюты ежедневно, какие-то там раз в неделю, да? Как вы рассказали ранее на кыргызском, тоже на русском. Расскажите. Да, конечно. В соответствии с Конституционным законом о Национальном банке Кыргызской Республики, а также правилами определения курсов иностранных валют кыргызскому СОМу, которые также были утверждены постановлением правления, Национальный банк определяет курсы иностранных валют к СОМу на ежедневной основе для 5 валют. Это доллар США, евро, казахский тенге, российский рубль и китайский юань. А официальные курсы других 40 иностранных валют определяются на еженедельной основе, как правило, в конце недели. И все эти 45 валют, они каждый день и каждую неделю публикуются на официальном сайте. Значит, можно найти у нас на сайте, да? Конечно. Как только открываете сайт, там есть 5 валют, которые Вот эти определяются, важные, да, которые ежедневно определяются. А как определяется, что вот эти 5 валют нужно определять ежедневно? Это настолько важно, да? Это определяется правилами, постановлением правления. И, как я уже сказал, эти 5 валют — доллар, евро, казахский тенге, российский рубль и китайский юань — это те валюты, которые наиболее активно у нас используются. В торговле. В торговле, с другими да. странами. Да. Понятно. Вот все-таки определение курсов валют, да, иностранных валют, почему это важно, для чего это нужно? Официальные курсы валют, они используются для целей бухгалтерского учета и отчетности, расчетов, налогообложения, таможенных платежей, статистики и других официальных целей. Но при этом это не означает, что обмен валют будет проводиться именно по официальному курсу. Надо иметь в виду, что официальные курсы — это... Ориентировочные? Да, но не то чтобы ориентировочные, они используются для официальных целей. А банки, как я уже сказал, там, где идет или обменное бюро, там курс, конечно, будет отличаться. Немного, да, на несколько тысяч? Да, насколько это уже, конечно, личное дело бизнеса, туда, как я уже сказал, Национальный банк не вмешивается. Только если идут какие-то резкие колебания. Получается, если, допустим, кто-то хочет обменять доллар, он просто идет и сравнивает цены, у кого меньше или у кого больше, да, выгоднее они могут там обменивать, да? Да, это рыночные отношения. И в этом Национальный банк не вмешивается, дает такую свободу, да? А вот расскажите, как вообще происходит процесс определения курса СОМа к доллару, это определение курсов иностранных валют по отношению к СОМу, например, курс доллара? Курс доллара к кыргызскому СОМу определяется Национальным банком, исходя из сделок, совершенных банками на валютном рынке через автоматизированную торговую систему. Автоматизированная торговая система — это межбанковская валютная биржа. За определенный период проводятся сделки, и на основе курса покупки и продажи формируется официальный курс. Курсы других иностранных валют, они определяются через другой механизм. То есть мы берем курс СОМа к доллару США, который мы определили, а также курс других валют к доллару США, который формируется там на мировых рынках. То есть этот механизм называется через кросс-курс. Понятно. А от чего зависит курс валют? Официальный курс, обменный курс, он формируется на основе многих факторов, каждый из которых может повлиять как на спрос, так и на предложение. Среди основных внутренних факторов, влияющих, можно выделить складывающуюся экономическую ситуацию в стране, сезонный фактор, когда в начале и в конце года, в период высокой экономической активности, повышается спрос
для, там, со стороны реальной экономики для оплаты за импорт и так далее. А, например, в весенне-летний период, наоборот, увеличивается предложение иностранной валюты в связи с началом туристического сезона. Это тоже влияет, да? Обязательно, да, конечно, это тоже влияет. И у меня к вам последний вопрос. Многие граждане нам задают вопросы. Вот Национальный банк устанавливает курсы долларов, но почему-то они их не обменивают. Почему? Потому что, действительно, да, мы определяем, но Национальный банк не занимается обменом валют. В соответствии с конституционным законом о Национальном банке, как я уже сказал, для того, чтобы обменивать валюты, необходимо иметь определенную лицензию Национального банка для проведения по обмену наличной, безналичной или иной иностранной валюты. И они осуществляются только у банков, специализированных финансовых и финансово-кредитных учреждений, микрофинансовых, микрокредитных компаний, кредитных союзов и обменных бюро. Потому что у них есть лицензия на это. Да. Ну, мы вас благодарим, но у нас еще один комментарий. А когда вы еще выйдете в прямой эфир? Мы, Национальный банк, еженедельно выходит в прямой эфир. Обычно мы по четвергам выходим, иногда бывает в пятницу, именно днем в 2 часа. По поводу вашего вопроса про эмиссию денег мы обязательно вам ответим. Также у нас есть на сайте информация, мы свяжемся с нужными специалистами и ответим, и направим вас на более подробную информацию по эмиссии денег. Уважаемые наши подписчики, на этом у нас время уже заканчивается. Если у вас есть какие-то еще вопросы, еще комментарии, можете оставлять под это видео. Мы постараемся их оставить без внимания, мы обязательно постараемся ответить. Ну, с нами был Азамат Кулмурзаев, главный экономист отдела дилинговых операций Национального банка. Мы вас благодарим за то, что вы уделили нам время. Спасибо за внимание. До свидания.